Tang haka group stage ke World Cup arajar pohon Rio. La abande kenduk Persia ke Argentina ya ke Portugal. Namar baro arteli kini ke tim kata ke Argentina per ke Portugal ki donlang haka podwon. Kata ke Mexico, ke United States, Kanada, ke Spain ke padang ap mentah. Ke Argentina, ke France, ke England, ke Brazil, ke Portugal, ke Netherlands, ke Belgium ke padang ap, bat ke Germany. Kini kidon kat arteli ke tim haka podwon. Kumta kumnori kumno hak sengi bedro na kamta ka group stage lada ke Argentina ke donlang ke juga grup bat ke Portugal. Kumta na ke group stage ngila banyu iya ke jinglekai ke Argentina Persia ke Portugal. Bat kum juru ke Netherlands ke don haka podwon harkat ke Argentina. Bat kum ban supikan mau hangne bahaka World Cup arajar puar haka quarter final ke Argentina Persia ke Netherlands. Haka bagi jinglekai ke dek kepada ihun sisa. Hadu mentaka kat praterik na bombar arajar pusan. Live South teli kiri ki belarung saka World Cup arajar Henry. Hadin ke jing yorung saka Germany bat ke Netherlands ne kamit. Kita kidai ke Kanada, Mexico, USA, Japan, New Zealand, Iran, Argentina, Uzbekistan, South Korea, Jordan, Australia, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria, Ghana, Cape Verde, South Africa, Qatar, England, Saudi Arabia, Ivory Coast, Senegal, France, Croatia, Portugal, Norway, Netherlands, Germany. Kumta salai teliki tim na kakon kakaf kabangin sa tip mentar kamit. Batsa kumbak kendai teliki tim na Europe. Santeli nagi group stage bat South teli ken sarung leng bagi jilikai ke playoff. Bat art teli tim ke jilikai kan deling baka playoff ke interkontinental. Kublai sibon.